Rangialehkai jong Kanchanjunga FC na West Bengal mentakasngi kila wanpoi haposor Nongstoiñ naga bynta banyo shim bynta ha Lympung invitation knockout football tournament arhajar arphulai hadu arphusau bala pyniaid da New Nongstoin Sports Social and Cultural Club. Kynhun ialehkai jong Kanchanjunga FC na Siliguri West Bengal kdew kynhun ialehkai kabalawan mi bujli ha jaka jong kynhun ialehkai jong Jamshedpur FC namar kajing bamla shu jong Jamshedpur banwan shim bynta namar kdew ki bamla ban kiar. Laban kedua hangne bakate ke Lympung ialehkai football kabakhat arlak tyngka kasong pisa kan sedang nado ke shipau tarik Naiwieng ha Madan New Nongstoin ha kaba Kanchanjunga FC kan Iakhun persha Ri Bhoi United FC. Unong yalam jaka Kanchanjunga FC u Anish Rai habai kran sigilat pathai Khubor uloong ba kabala penlong ya kynhun jong u ban Rangialehkai hagate ke Lympung ha Nongstoiñ kalong ban pli lat iki Rangialehkai jong kynhun bakin yo ban pen i bat se laki jong kisap ki phong ngilawan nadu ke jaka bajengai kajing angnut kajongi kalong bet ban yo khur ya kajing job ha kijing ialehkai bat ngin persang ru ban ialehkai bha kat bala bat ngi kentu ru iki pat ba kadong kathan bakin wan ban ai kajing kersan lang ya kynhun jongi ong u Anish Rai. My name is Anish Rai. I'm captain of KFC. हमारा टीम वेस्ट बंगाल से है विद नॉर्थ बंगाल दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी हमारा टीम बहुत क्या बोलते हैं यंग प्लेयर को टैलेंट को निकालते हैं ना इसलिए बाहर आए खेलने के लिए तो लड़का लोग को चांस मिलेगा अच्छा हमारा तरफ से तो अच्छे प्रदर्शन करेगा तो जीतने के लिए आए तो 100% खेलेगा जो जीतने के लिए कोशिश करेगा हम लोग इतना दूर से आए तो परफॉर्मेंस अच्छा ही देगा हम लोग को सपोर्ट कीजिए वही बात बोलना चाहता हूँ।